लक्सुबा स्टेट लेवल सिरुई फेस्टिवल यूनियन टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल हौदोखरे मेनलैंड इंडिया के लमकोइबसिंग नॉर्थ ईस्ट चटपदा सिंगनब फॉरसी अथुपदा कोहनब होनगनी हाइना अमसुंग कुमानिल कंगलेपांग सिंगना पोया मई थाकिबगी निमित बुवारी अमा मनमित हाइना मिथौन सही चनी मरकी तरेत सुबनिंग सिंह थरंग असी लमियानब संगले पांग मैम खुरमजरी दुमनी एमडी बस इंपैक्ट न्यूज़ ने के तोक्सोम हौजी पुजा से फावी मरे पाव सिंह मैम पिछरी अहम लक्सुबा स्टेट लेवल सिरुई फेस्टिवल यूनियन टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल हौदोखरे टूरिज्म अमदी कल्चर चावखत हनबाइबसी लैंगाक खक्त इंथोकपना ओइथोकलोय लैरिबा स्टेक होल्डर सिंह अमदी मियाम संगदुना होनरबा मतमदा ओइथोकनी हाइना फेस्टिवल असि हौदोकलदुना मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल फोंदोखी महाना मखाताना हाई मेनलैंड इंडिया के मियाम अवांग नोंपोक लमदम सिंगदा सतपदा मकोई वाखलदा इसिंग सिंगनेबा बदी सनिंगदबगी ममी तारिबसी लाकदरिबा सही अमानी असिदा कोहनगनी हाई खिबक लोइनेना मणिपुर यावना अवांग नोंपोक लमदमदा लेरिबा महौसागी फजरबा कया असि उरबा मतमदा लेबाक असि मपान लम कोइबा चतनरिबा असि थादोकलगा अवांग नोंपोक लमदम सोइदना लाकनिंगबा पोकनी हाइके थरम मपुइना सरुक याकेबा से मिनिस्टर नौथोना बेरेन नहाई महागना से मिनिस्टर हेक ओइरकपगा सिरुई लिली फेस्टिवल बु स्टेट की थाक पांगथोनबा लाउथोकपदगी ngasi phawbada sengot sagatna lagliba kayagi matangda palladuna mahaki lengak pasing thaki loinana hawkiba nimit kharani asida kanglub ani gi marakta wakal tanadabagi mami takiba dugi matangda nakal animak wari sanaduna amaga nungsi sanana laibinana bahonari haida suthamki ngasi siruli festival hawtopuga mani leitana sirui singkhongda apun mana pangalni haiba wakaloda saba mitam amasu sangaki loinana SGO khulgi sahi sama subgi souvenir su fogki पैसे से ज्यादा जरूरी है परसेप्शन का बदलना। जो परसेप्शन इन दिनों में पिछले दिनों में हमारे बारे में बिगाड़ा गया, उस परसेप्शन को ठीक करना जरूरी है। सुंदरता में कमी नहीं है, कल्चर में कमी नहीं है, हमारे पास में जो है वो दुनिया में कम लोगों के पास होगा, लेकिन उसके बाद भी लोग यहाँ नहीं आते। वहां पर जो भी मध्य भारत के लोग हैं वो विदेश जाना स्वीकार करेंगे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट नहीं आ रहे हैं। ये हमारे सामने चिंता का विषय नहीं है, लेकिन चुनौती जरूर है। और मैं मानता हूं कि आने वाले इन 2-3 वर्षों के भीतर इस परसेप्शन को हम तोड़ेंगे और देश के हर प्रांत का व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट की तरफ अग्रसर होगा। और जो व्यक्ति, मेरा विश्वास है कि जो नॉर्थ ईस्ट की धरती पर आएगा वो इसके अलावा फिर कभी विदेश जाने के बारे में सोचेगा नहीं। मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ। मफम अमतदा टेंशन लेते करीमत पाखत पीगनु ngasi haye ngarang kari khara thongna repona ai serious day and night ai group kaurga ai wari sari settlement porna balangna kana gi interest hondana kanam tagi interest hondana community emana community emki heart to thabak to loi ai khoi cham manana lemina na adu ki balance da ai negotiate torga yana ba porkani hai bise mayam dai thazab thamjari लमदमसी के सना लोन लाइनिंग लाइसन सेमिलोन कोनाई लोन अमदी लेंगाक लोन ग मरमदा इबा सांग सेंगलब लाइरिक पुयाबु मतम अमगी मणिपुर गी निंगथौ पामहैबना मयांग लाइनिंग संदोकपा सादिदास कोसागी कुजिल थोरांग लौदना मेरागी तरातरी नि पानबा ngasi निमित असुदा मई थादोखिबगी सही सनी बरफु तरे सुबनिंग सिंह थोरम ngasi पैलेस कंपाउंड लेबला मियान संगनेदा पांगथोखरे पुया मई थाखिबा अपुन बनिंग सिंह लुप पुमानिल कंगलेपान असुदना पोवारी अमा मनबिद हाइना निमित थोंदना पांगथोखिबा थोरम असिदा कैराव असमले कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए लौरेंबा रामेश्वरना सेंगलबा पुया लाइरिक असि मई थादना मांगनखिबा सिमक लमदम असि के ओइने लाइबक थिबा मनी मई थाखिबा सिमकना पुरुप सिंगी मरक्ता थाजनदबा यावना लमदम असि के खुनाई रोलदा असौबा सैथिंग पिरपनी अदुबा हौजिक लेहौरिबा पुया सिंगदा यावरिबा कानरा वाफम सिंग महिरुइ सिंगी स्कूल सिलेबसता याहोनबगी तंगाई फदबा लेरे मदगी मथक्ता हेन खंगनबा याबा मोंगदा इथोक्तना थंबा मथौ ताई पुया मई थाखिबगी निंगसिंग थरम खक पांगथोकपना मपुंग फाबा ओइरोई करिगुंबा पुयाद यावरिबसिंग अदु इथोक्तना नत्रका स्कूल सिलेबसता याहोलबदी तोंगी मिरोल सु पुयार पीरिबा कानबसिंग खंगनबदा मतेंग ओइगनि हाइखि अफाफा पौता कया इमुंगी चना कांगलोन अदि मरोइना होजिकी तोंगान लाइना अकन लाखो मैम जस्ट अखोई मना मसिंग लाइंग मैम अमा पुयार थंबिरंबा इमसारोन सिंग तोंगान चना कांगलोन अदि चिंग तंग लाइना मरी मैम जे स्कूल की अंगांगी सिलेबस दा हापे याबा अदुमई तौजनिंग अदुगा खोई लाइक तंबिरिब सारसिना जो खोई पुयार जे खितंग रिसर्च तौबिरका थेसिस कुम को चही की फोंग जिदा ngasi सिनबिरिबा ऑर्गेनाइजर कांगबुन अवार्ड कुमबा पीबगी थोरम पांथोक चंग तुम फंक्शन पांथोक नता पुयार जिदा इरम मैम दो थबक ओंथोक बाइतार स्कूल सिलेबस दा अदि मना मसिंग दा खुदमनि मणिपुर दा खोई मना मसिंग खुदि मक्से खोई मपांगे तोपा
ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯅ ꯍꯦꯛ ꯊꯦꯡꯉꯨ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯗꯥꯏꯃꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯗꯥꯏꯃꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯤꯡ ꯌꯣꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯁꯨꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯗꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯁꯇ꯭ꯔꯗꯥꯃꯁꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯀꯩ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯌꯥꯁꯤꯗ ꯏꯔꯝꯃꯦ ꯉꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯇꯝꯃꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯍꯣꯡꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯁꯦꯂꯦꯕꯁꯇ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯊꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯏꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯃꯁꯨ ꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ Kuki Rebellion Bo Eklo Kuki War 1917-19 Onthok Tuna Manipuri Wari Bolana Semtok Payaroi Haina People's Action for National Democratic Movement Pandamgi Maikei Serolamada Piltorkli Lenin Tongan Tongan Puruk Kayana Kundabalandam Asibu Kanglup Amana Makogi Ancestral Leni Haina Claim Torok Pahibasi Kanglukis Irang Tok Nabasin But Lalongni Maramadana Aran Wapam Haktuna Nung Yung Kiba Kunjasing Nasu Masana Kang Lotopio Puru Masini Marakta Nungsi Sanana Lahimina Si Haina Serolas and Makatana Piltori Impal District Manung Sana Laiba 9 Singmerong Nongpokta Manipur Police Headquarters Sanana Balangang Lawrak Papireki Matanda Public Hearing Pangtokre Langaki Kongtang Asesum Banate Atuamatam the Firebasi Handopi Haina Nauna Saga Toriba Headquarter Asina Consin Gadar Balam Singimapu Na Awang Watakti Yaring the Pongtokre Thoramasi State Social Impact Assessment Unit Amadi Directorate of Environment Punas Kusam Nadana Sangakpam the Laiba ADC Quarter Complex Hold Pangtokimini Nauna Sagadar Police Headquarters Asina Miam Maruina Koi Big Miam da Pigadar Bakana Babadi Headquarters is Sabaki Tangai Padapaki Matang the Mari Lane was Sing Langaki Mut Sindra Pongdoki Nakalamuramda Nasiki Taramada the Saruk Yakiba Thomas Kobami Amana Fondorapada Langasi Sindadi Singtam Amatani Haragatam Paki from Singda Sing me Layaning the Bagi Policy Hehek Satrak was Itamoy Song and White Haki Mana Makataradona Ecker Taragi Lamasina Quaiti Sound Song Gadari Basi St. Anthony's Casnel Society Koba Non-Profit Society Amaki Lam Oibeta Natana Society Asina Salaiba St. Anthony School Yauna Soghali Mahiroi Lissingani Hena Tamlim School Yauna Taktok na Bahonrak Pugitongbo Kunai Asigi Tung Yumbi Ogadari Mahiroi Sing Balangana Lumna Loti Takpri Haina Penda Bapondoki Inside the herd, their policy is different, and verbally, when they speak in the public, is different. Because we have seen that they are talking about the Manipur integrity, Manipur unity, but inside their policy, they're trying to chase out the tribal people here. I understand. And they want to build up the bridge between the hill and valley, but they don't want the hill people to cross in the valley. What is this? Welfare Association for the Blind Manipur WABM the Sindrangase Takyal the Labor Home for the Blind gi seminar holder World White Can Safety Day gi Thoram Pangtokre Thoramati Manusana Tongan Tongan Bahiram Sing the Haitoi Sing Toidaba blind person sing the Sukodol Pot Piki Thoramati Makata Rapada Home for the Blind gi campus take Tera Kanam Bazar Poba White Can Paidunat Concert Amasusatke Nasiki Thoramati Mari Lena Welfare Association for the Blind Manipur General Secretary K Sadadan and Fondo Kipada White Cane si mid udrabasing quite maroiba posak amani loina na miyam na su lambi sa pamatamda White Cane paiba miyo sing tengnaragati miyo adu ubagi pangal wala miyo amani haibasi kangbito na mating pangbiyo haike तसेंगनमक अखोइना अखोइगी मणिपुर की अखोइगी मरोइना अखोइगी जनरल पब्लिक ता अखोइना नोलुकना अखोइना हाइजनिंग बसी मरोइना अखोइगी बाजार नत्रगना लंबीदा अखोइना पाइजरिबा सुगुम्बा अंगौबा चै असि पाइबा मियो एम उबिरबदी महाक असि ब्लाइंड नि नत्रगना विजुअली इम्पेयर्ड नि हाइबसे मयामना यामना लाइना खंगबिगनी अदुगा अखोइना सोरोक नचिंगबा क्रॉस तौबर नत्रगा अखोइगी गिचतपा मतमदसु मयामना मदुगी फजना कोऑपरेशन पिबिरगा गाड़ी थौबिरिबा साइकिल थौबिरिबा सिंगनसु खरा खरा येंगबिरगा साइगी मयामदा खितंग मदुगी अखोइदा प्रेफरेंस न सिंगबा पिबिरगा अतोपा लमदा अखोइना पिरिबा सुमाइना अखोइदासु खितंग अखोइगी फ्री मूवमेंट दा अखोइगी मोबिलिटी दा खरदा ओइरसु मतेंग ओइनबगीदमक्ता मयामनसु हाइरिबा चै असि पाइरगदी ब्लाइंड हाइबसे मयामना खंगबिनबसु नोलुकना हंगचरी Oripok Toramam Laikai Masinda Ngarang Sakang the Wasina remote control ID Tamlambagi Mayokta Laikai Mian Wakani Pam Satakre Wakani Pamaka on terrorized Oripok Toramam Laikai condemned bomb planted at Oripok Toramam Laikai Misam Hatke Kanbiganu Oripok Toramam Laikai the bomb plant Tauduna Miam Hatpige Haribara Hainataba placards in Sijinaki Wakani Pamaduda Oripok Toramam Laikai Welfare Organization Gi General Secretary na Fondo Kipada Laikai Asida Police Post Ama Hangdok Pidana Laikai Asibungak Sin Bio Haiki
लेरक मचिंदा बोम लेरेना हाइबदगी मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट दा पाउ पिर मतुंगदा मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट की बोम स्क्वाड लाकबिदुना टेक तकाइदना हाइ बोम सिदी असोंगाम यावदन लौथोक बिगरे बोम थममी थममदि हाइबे बफम सुंग तो गांदा असुगुंबा यामना तमथीबा ममन यामला मियोब क्या की पुंसीबु मंगन बयाबा असुम शक्ति लेबा बोम से कइदोबगी उरिपोक तौरम लेकाइगी मी असुक पोंग ताबा जगह से थंबिरमिनो हाइबसिनेबा अदुना अखोइनासु लेंगाकता हाइजनिंगबदी खितंग हाइदरकपदा जीरो माइंगी मको ओरिबा उरिपोक तौरम लेकाइगुंबा उरिपोक मसिंदा लेरिबा लेकाइ सिदना खोइ सिदा लेजरिबा सिटीजन सिंजे कंसर्न ओइदि हाइबे वारा अखोइ नोंगतिसिदा पुलिस लाक्तना अखोइना हुजि हाइजनिंगबदी वकन मिफम जेगलोइबा अखोइ एसपी इम्फाल वेस्ट जु अखोइ मेमोरेंडम सबमिट तौगनी अखोइ हाइरिबा लेकाइ सिदा अखोइ पुलिस के पिकेट लेकाइगिना जगह पुथोक्तुना पुलिस की बुट अमा कथोक चगनी अदुगा पुलिस डिपार्टमेंट दगी लेकाइ से सर्विलेंस एंड विजिल तौबिनाबा मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट की जु अमदि लेंगा की होम डिपार्टमेंट जु अखोइ मैम सी की वकन मिफम जेगलोइबगा मेमोरेंडम पिसन जगनी सुसानपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनलेबा तुइबोंग की एसटीओ वीडियो लुनमिन थांग हाउकिप एमसीएस पु ट्रांसफर तौखिब की थोंग यानिंगदबा फोंदोकलादुना कुकी शिप्स एसोसिएशन तुइबोंग ब्लॉक की थौमिसिंगना ऑफिस ममांग सेल इन प्रोटेस्ट चथखरे प्रोटेस्ट अदु तुइबोंग की एसटीओ वीडियो ओइना लुनमिन थांग हाउकिप एमसीएस ना थौ पुबा था अमा फाव फाद्रिङैदा मणिपुर लेंगाना ट्रांसफर ऑर्डर थोक्लिबा सिगी मायोक्ता चथखिबनी कुकी शिप्स एसोसिएशन तुइबोंग ब्लॉक की थौमी चाम हुम सरुक यादना चथखिबा सेल इन प्रोटेस्ट अदुदा वी वांट स्टे ऑर्डर हाइबा कोलाउ के असुलाउकी शासिनबा खुद थौनबगी थौदोक्ता सेनबा पुलिस पर्सनल मापन की मतकता सीबीआई अमसुंग एसआईटी ना थांगतलखिबा चार्ज शीट के मरी लेना सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इम्फाल वेस्ट ना लालिबा नवेम्बर मरीदा कोर्ट लाकनबा समोन ठाकरे इंकम जालसिनी तरानिथोय के जनवरी तरानिथोयदा थांगजम थोयथोय कौबा मियोय अमा इम्फाल वेस्ट कमांडो अमसुंग तरानिपान सुबा सेक्टर रेजिमेंट इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की वांगोय पुलिस स्टेशन की मनुंग सनबा नारायण कौंजल चंद्र नदी इंटर विलेज रोडता नोंगैना काफ्तना हातखिबी थौदोक्ता कोर्ट समोन ठाकिबनी कोर्ट समोन ठाख्रबा पर्सनल सिंह अदुदी जमानदार लाइटोनजम विवेकानंद सब इंस्पेक्टर एल लेनिन हेड कांस्टेबल रोनराम मताइसंग सिमरे हेड कांस्टेबल मोइरांगखेम किरण जमानदार आरामबम सुंदर राइफलमैन नोंथोनबम ब्रजमणि हेड कांस्टेबल अरिबम कैप्टन शर्मा हेड कांस्टेबल थोक्सोम अमरजीत अमसुंग कांस्टेबल हुइद्रोम इंद्र कुमार ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उखुरना सिंदना उखुल सब डिविजन लिंखतखिबगी सही चाम सुबगी सेंटिनरी सेलिब्रेशन ngasi पांगथोकरे थरमदु रेवेन्यू मिनिस्टर कराम श्यामना नेशनल फ्लैग सिंखलदना उखुल सब डिविजन ऑफिस मिनी सेक्रेटरी हौदोखी मिनिस्टर कराम श्यामना मिनी सेक्रेटरी की रिकॉर्ड रूम अमसुंग कंप्यूटराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड सु संगाकी उखुल डिस्ट्रिक्ट थंबा थबक तोरंबा रिटायर ब्यूरोक्रेट सिंगदा फैसिलिटेट तौखिबग लेना सब डिविजन असगी थबक तोरंग मरी लेना फोटो एग्जीबिशन अमसु के रेवेन्यू कमिश्नर ज्ञान प्रकाश IAS नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की मेंबर सोसो साइसा डिपार्टमेंट सिंग ऑफिशियल सिंग अमदी डिग्निटरी कयाना सरुक याखी इरिल तुरेल की इसिंग इमा यामन नियम थकिबना मरम वर्गा पोरंपात जुरिस्डिक्शन कौन बमफम सिंगदा मतम खरा इसिंग पीबंग ngamkhiroi haina पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर थादोक पसेरो लमदा खंगलकली लोइना हिना मसिदा मरी लेना अथॉरिटी ने यंगसिंबिना वसुपुनिंग सिंगसिलकली मतंग स्वास्थ्य ब्रेक एम लौजगे ब्रेक की मतुंगदा नुमित 15 सुन सथकदबा कौना साबा तोंगान तोंगान पोलम सिंग उतकदौरिबा मार्केटिंग टेस्ट प्रोग्राम ngasiदगी हौखिबगी पाव मदी मणिपुर मसुमालेंगे तोंगान तोंगान बा इ पाव सिंग पुदुना लाक्सगे इम्पैक्ट नि सुमियंग तादुन लेबियो मैम मुगर तराम नौसरे बुलेटिन सिंग मखाता पाव मियाम द पिसरी नुमित 15 सुन कौना साबा तोंगान तोंगान पोलम सिंग उतकदौरिबा मार्केटिंग टेस्ट प्रोग्राम ngasiदगी सथबा हौखरे पोलम सिंग असे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की मतिंग मखादा सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ना सिंदरा कौना क्राफ्ट की मतंगदा था मंगा सुबना सथकिबा इंटीग्रेटेड डिजाइन एंड टेक्निकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पुथोखिबनी जेम होल्दा हौदोखिबा थरम मतुदा मणिपुर स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन की चेयरपर्सन MD अनवर हुसैन हाई अखोगी इपा इपुना थंबिरंबा खुदसा हैबगी पोलम सिंग असि अनौब मओंगदा सेमदोक सेमजिन तौरगा मतंग सुनबा मओंगदा सेमदोक्तना हेना पोथोक पुथोपा संगी नाकल मरमदा सेंथोक लबी खक्तगी खल्लगा इयोंगदा साबा पोथोक सिंग असि महुत्ता पावर लूम की पोथोकता ओंथोना बहोनरक पलाइबक थिबिनी पावर लूमना हैंड लूम की महुत सिनखिबा मतमदा इयोंगदा फी सादना इमुंग मनुंग पुजरिबा फीसाबी लाख अनि रोमदी सुपम नोफुम खंगदना लैखिगनी हाइखि लोइना पुआरी के सगोनदना लागलबा इयोंगी सनबी असि अदुमक मांगदना लैननबा मरी लैनबा सिंगना पॉलिसी सेवा मतम दहोना बिनु हाइना फोंदोखी
lamdam amagi resource economy da resource hengal annaba thirakpa matamda khwaidagi mayam apawu singna hainaba lamdam duda well creation lantum lamduda lehannaba honaba haibani lantum lehanba aise leinung dagi sana thau lokthokpa du khatanate akhoi de ipai puna thambiramiba pochingse matam matamgi change tawreiba atopa lamna pamiba taste pamiba makhal mawong dugi matungina akhoi na khara change tawraga akhoi gi ipai puna thambiramba skill mayam do sinaraga akhoi na pothok puthokpa dusu lamdam dugi akhoi gi lamdam sigi well creation namani maduna akhoi gi economy da afabama soidno irakani Laibak asigi khwaidagi sawa court amu oriba Supreme Court na Ayodhya da Ram Janmabhoomi amasung Babri Masjid ki matangda lamgi sai nariba chathadrakhiba case ki hearing ngasi loisinkhre case asigi YL court asina reserve tawkhiba loina nominini humni gi manungda YL lauthok yari Apex court asina case asigi party punamakta makhoi ki yaningda bi wafam sing ai boina nominini gi manungda pikhalangnaba khanghankhre Ningtham thana lakpaga iroina rims amasung Jenims ta leiba cancer anaba singda hingmina se ekoi haina mingthon ba kanglop amana kambal khodol tamkhre khodol tamba duga mari leinana hingmina se ekoi hairiba kanglop asigi president khoirom loya lakpan hai hingmina se ekoi haina mingthon ba kanglop asi status leidiba laita lairaba sing kana laijata sing amasung awa ana taraba kanglop sigbu tengbangna ba thokpa kanglop ni kanglop asina satharakpa thabak thorom singi saruk amoina ngasi rims amasung Jenims hospital leiba cancer naraba anaba singda ningtham thana lakpaga iroina kambal sing asi khodol tambari haiki Chani muki group amana ngasi si rims amati Jenims ta cancer haiba laina duna mayong narga leiriba anaba singda ningtham tha changap sida khoi gip amamam tawsi haidana blanket amamam cancer na naraba marai bak thiraba singda hingminna si khoi haiba group sina kip si tawjina ba sem sajabani taseng namakti hingminna si khoi haiba group si humanity service tawjabani Malengatai mafam singda pangthona bukum Wangjingi YK College da World Food Day gi palan thoram pangthokre YK College ki Environment Club da sindana pangthokpa thoram adada college se principal Soibam Giri Food Technologist M Tonjau Head of Department Economics Dr. Waikhom Kumar na saruk yaki tharungi saruka moina Dr. Susma Prailat Pamna Food and its wastage haiba hiram aduga Food Technologist Yamba Laimayumna 2 days food and lifestyle haiba hiram da wangangki loina YK College ki principal Soibam Giri nasu afaba sinjak sabagi maroiba amadi phattaba sinjak sabagi mangsabi matangda wangangki Early identification and intervention for children with disabilities haiba hiram da nomi oiba training program ama Bisnupur district ki manung sanba Moirang da pangthokre training program adu National Institute for the Empowerment of Persons with Intellectual Disabilities Department of Empowerment of Personnel with Disabilities MSJ and E Government of Indiana State Commissioner for Persons with Disabilities Government of Manipur ga puna kosamnaduna Moirang kaithel manakta laiba INA hall da pangthokimani training program adu da saruk yakiba training singda NEI EPID Secunderabad ki pediatrics da assistant professor oiribi Dr. G Maria Anurpa Naipit Hyderabad da occupational therapy ki lecturer Mugesh Dolak Sintan amasung Naipit Regional Center Nabi Mumbai special educationist Ravi Prakashna early identification and intervention for children with disabilities ki tongan topics singda wangangki Manipur Police lingkhat ki sahi sama kunipan surapam pot numit kamari lainana Thawal District Police na sindana pre blood donation camp ama pangthok ki lainana blood donation ki mathang da miyam puna wakal tamini ki tharama Thawal SP office complex da pangthok re District Police Thawal ki Superintendent of Police Dr. S. Ibomsa ki lamjing makha da pangthok ki lem na lain ikat ki tharama do District Police Thawal na Association of Voluntary Blood Donors Thawal District Branch Popular Youth Front Kangbok amadi RIMS ki Department of Transfusion Medicine ki puna kosam narga pangthok pani hairi Give up blood to our society haiba wakalon na pangthokiba lemna ikhatpagi thoram aduda District Police Thawal gi Additional SP Law and Order Thingnam Desorjit Deputy SP of A Khelendro yauna District Police Thawal gi personnel yankhai henbana ikatki
Rikhago Makong Development Committee Brahmapur ki mari suba mapok komun ki mari lainana ngasi blood donation camp ama pangthokre Brahmapur Gurupibam Laikai ki mandapta pangthokhiba camp asida layeng ba lakpa singda ortho pediatric urology amadi dentist ki layeng ki khudong saba sing panghan khe loinana hidak langtak su lemna yentoki Nakalamromda committee asigi thomi singna nongmibungda leiba Raja Drumba Singh Women All Age Home da sing alu hawai singwa yauna sana thanaba polam sing tengpang khe Matam kaya ki mamani ki miyam nangai nanduna laglaba Maruti Suzuki company ki khwaidi ki nauba gari ama oiriba Espresso ngasi singmenong dalaiba Stun Motors ki Maruti Suzuki Arena da launch tawkre gari asi India ki maming lairaba hockey sanaroi oiriba Arjuna Award Kangujam Singlen sanana launch tawkibani ngasi Manipur da ahan boina launch tawriba gari asi tongan makhal tarukta lupa lakh ahum lising humapan daki lakh mari lising humar putra phawpi manungda phanghanli Lain tongan matam siga sunaraba feature kaya yar bagari asi loan ki khotang su Manipur gi mafam kaya da hangliba Stun Motors ki Maruti Suzuki outlet sing su leiba yagani hairi अखोई ngasi launch tawjriba gari si Maruti khwaidi latest all new Maruti Espresso ni se अखोई SUV inspired vehicle ni अखोई हारिबा gari si da 10 plus safety features me ama leiri अखोई customer singna हारिबा अखोई Maruti Espresso gi booking se अखोई Stun Motors singmeirong da leiba showroom election biaktuna amadi अखोई outlet sing leiriba Churachandpur Bishnupur Thoubal Kakching amadi Senapati da lakpiraga booking tawba yabi khudong chab su thamjari Manipur lenga ki makhada leriba employee punamak maroina electricity department ki Manipur State Power Company Limited MSPCL amadi Manipur State Power Distribution Company Limited MSPDCL ani ki sinbi singi kusuman laleba ningol sakau bakumai asiga mamang da pitopiu haina Manipur Electricity Employees Union miuna serolamada harakli Lebaga si Finance Minister Oiramba P. Chidambaram ngasi Enforcement Directorate ED gi kambuna wahang pahong sa thakre INX Media Scam ngamari lainana Tihar Jail la leriba Senior Congress Leader asibu ED gi Officer ohumna ayoki matamda pung anirom jail manungda wahang pahong sa thaki hairi wahang pahong sa thabaloro matung Chidambarambo ED gi kangbu udana amuk phakre ngasi nungthil athengbada ED na CBI gi courta Congress Leader asibu makoi custody da thamnana bagi ayaba logadori hairi Chidambaram ki matakta ED na Prevention of Money Laundering Act ki makhada criminal case ama pandona INX Media Scam gi matangda tijin bahor kibani jail aduda Chidambaram bo unaba lakhiba mahaki masanupa Kartina sathariba investigation asi aseng manate tok thaki political lilani haina mapalangi paumi singa phongdokhi hairi Social media ke platform oriba Facebook ta RIMS Hospital report loba lakpa mioi singa hospital asagi staff amana sai season aduna tan khibagi video viral oire video aduda yariba staff adugi matakta RIMS ki medical superintendent MS oriba CS Arun Kumar action lawragan haina phongdorakli thodok asigi matanda impact news na RIMS ta satuna MS ka unabada action lawgani haibagi wafam asi phongdorakibani thodok asigi matanda MS na makata na Toliba thodok asi yamna laibak thiba thodok ni thodok asida senariba mioi asi masak khangmagamle Misak asigi matakta action launanaba director da se thakre staff sing asigi matakta inquiry toba machangi haiba wafam thamlaki MS ki makhada leba RIMS ki staff sing na asigumba thodok asi amuk hana thogan bikar haina MS Arun Kumar na staff sing da appeal torkli Anaba singasi ekogi sinino ngaktani isa isan ngaktani makoi chu miobeni makoina kaiguma ama hairapom tamda ekoina nungsina with the sympathy with the empathy atmosphere makoi ki pakumje pibi gadobani adui damta natro koina sida RIMS thabak tong leibesi RIMS ta koina thabak tori bisi Manipur prajagi damutani amachung anaba prajagi damutani anaba leram jadi RIMS leramoi RIMS leram dragadi ekoi su sida leram phamamoi hojiki ekoi attendance masi masakange mai mathak action launa yung ta igani aduga action do director na adum lojarasun it has to be a prompt and exemplary action amadi laura gen kal Federation of Government College Teachers Association Manipur gi ngasi pangthok ba special general body mi phamamana tare suba UGC pay and regulation 2018 sana halu haidna says work strike khongjang adu laliba November manga digi makha tana satharagan hana warep lokre hairi amaromda All Manipur College Teachers Association serol amansu tare suba UGC pay and regulation 2018 atuba matamda sana halu haina government demand torokli hauji sanabagi pauda
इम्फाल की खुमन लंपा इंडोर स्टेडियम दा ngarang dagi pangthokpa hokiba numit mari ni chuna chathakadaba national sub junior and cadets judo championship 2019 ngasi manipuri governor dr nazma heptlana official oina hokdokre championship asi judo federation of india gi mi makhada manipur judo association asinduna pangthokpani championship asida jammu and kashmir yona puna state kunipan ya pun manpa masa masun pibda sanore lising masa marom na saruk yari amadi ngasi hokdokpu nimita tongan state ki nupa masa masun pimsa sanore kyana lamba tawna khi loinena championship asi hawdokpada manipur ki tongan ba nat ki oiba jagoi amadi thang tagi thoram kayasu utkhi Humfumari Raksuba Mini and Sub Junior State Open Badminton Championship ngasi Diang College Campus manungda laiba Badminton Indoor Stadium da Manipur Badminton Association sidana hodokre Championship asida Manipur ki tongan district singdagi sanaroi marputra traina saruk yari ngasi sanaba hodopagi nimit asida boys single under 13 da Saikom Gungna ke Dayanda bu kunmathoi taramanga da TS Hurst na Preaching amba NG bu kunmathoi tarat kunmathoi taranipan da masung Y Yaifavana angom Lenin bu kunmathoi tarahom doi taramari kunmathoi amadi kunmathoi taratruk tamai ki piki Thobal Mela Ground the Thobal Hockey Association Thobal District Sindan Sathariba First Star Level Open Men's 6-a-side Hockey Tournament ki ngasi sanakiba match da MPSCA Mai Pakre Mela Ground ngasi sanakiba han match da MPSCA na YCPA Wangkai Ayang Palipu Panjal Mapan amada mai kiba PK ground sigeni suba match da Maira A Basikong amasung Cosmo A Wangkai Hosek sanari Are with the bulletin of Alliance of Miam Tamzeri. Omlak Suba State Level Series Festival, Union Tourism and Culture Minister Prahlad Singh Patel na Thokre, Melan India gi Langkoi Basina North East of Satpada Singh of Poribasi at Tuba the Pohan of Honor and Pongokre. Amasung, Pumanil Kanglipang Sin of Puyama, Taki, Puari, Amban with Hainan in Tonda Sahi, Sani Marputaret, Sing from Nasi Lamian Mason in the Pangtokre.